Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule olamaviki wonke. Ngihamba labafundisi bamababili, umfundisi uOB Mpofu lo CK Mpofu, yibo abamphahle lapha. Mina umfundisi uEsindlovu. Inombolo zocingo ngu-0718444196. Nxa ufuna ukubuza umbuzo kumbe ufuna sikunike ugwalo oluchasisa lezi zifundo oluthiwa lona iGreat Controversy. The Great Controversy lugwalo oluzakuncedisa ukuzwisisa insuku zokucina esikhuluma ngazo encwadini kaDaniel. Bafundisi, siyalamukela kuhlelo lamhlanje. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule, okhuluma umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kule iviki lapho esihlangana khona sifunda ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa, sivule ingqondo sonke ukubana sizwisise ilizwi lakhe, asiphele amandla okuliphila ezimpilweni zethu. Okhulumayo umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga balaleli, siyabonga bafundisi. Kasingenene esifundweni sesalamhlanje, sikhuluma ngokwahlulela njalo. Besikhuluma ngaso kuvike epheleyo. Ukwahlulela sithi ngokwenzana ukuhlolisisa. Angithi ike sikukhangelayo ukuthi uJesu engakezi lapha. Labo abazabe bengabaza hamba ezulwini baye besaziwa. Kunjalo. Ngoba umicanda uJesu uzabe le register bize. Ufumana lapha. Kumbe ngikhona ihlalisa abantu phansi uthi wena hamba ngale, wena hamba ngale, wena hamba ngale. Sithe thina kuvike lipheleyo bafundisi, sikhuluma sihlezi lapha amagama ayakhangelwa. Kunjalo. Enxa sizafika ukuthini azakhangelwa kuzokufike ngaphi. Kunjalo. Kodwa amagama ayakhangelwa. Kule ngoma esithi khona liyabizwa igama lakho. Asikwazi ukuthi khathesi sikukhangela igama likabani. Kodwa amagama ayakhangelwa. Mfundisi CK akusincedise ikakhulu nxa sikhangela umlando lomsebenzi kaJesu endaweni engcwele njengegqwetha lethu, ummeli wethu. Ngiyabonga mfundisi, sizafunda encwadini kaJohane wakuqala. Isahluko sesibili ivesi ngelakuqala. 1 John chapter 2 verse 1. iBhayibheli lithi lona ke bantu abami, ngililobela lokhu ukuba lingoni. Kodwa uba umuntu esona, silommeli kuBaba uJesu Kristu olungileyo. Ngamanye amazwi iBhayibheli likubeka kube sobala. Ukubana ke kukuahlulelweni lokhu okokuhlolisisa okuthatha indawo kaDesi. Igqwetha lethu lommeli wethu nguJesu. Nxa sesibonile ubuyele emva kancane mfundisi lapho bala khona ukuthi uJohana anti uyakhumbula ukuthi wabhala sekhulile. Kunjalo mfundisi. Nxa sibuyela lapho uthi bantu abami ngifisa ukuthi ngabe kalona. Ngiyakhumbula ukuthi sasizama ukuthi ungone. Uzumake sibili ukuthi yamhlaka ngonanga. Uthi laqinisonile. Kunjalo. Ngakuya uthi ngakuya ngaye ngakasona. Ngasona. Nxa sithi silommeli lapho ngakuchasisa njani? Ngamanye amazwi njengoba ke sike satsho ukuthi umthethwandaba lo wasezulwini ufanana xathu njengomthethwandaba walapha emhlabeni. Kodwa ke thina kasikhambi ngeziqu zethu. Nxa ukuthi libizo lakho mfundisi eselibizwa, awuhambi wena, uyabulokhu lapha emhlabeni usenza okwenza kwansuku zonke. Kodwa ke izenzo zakho lalokho owakukholwayo yikho oyabe kubhaliwe encwadini zasezulwini ezibhalwa zingilosi ezingawozeliyo ezingalaliyo. Okumelayo ke khonapho ligqwetha elinguJesu, ngoba usendaweni engcwele enguye ongummeli wethu. Umela ikakhulu labo abamamukelayo bavuma kubana ke abe yinkosi lomsindisi wabo. Ngifuna ukubeka ngalindlela mfundisi nxa sikuzwisise labalaleli ukuthi mina ngingaya enkantolo ecourt. Kunjalo. Ulimi lwekhotho labo Pitt labo Fulcrum kanilwazi. Kodwa amagqwetha bayakwazi. Yikho khona uzikhulumele uzangena phakathi. Kodwa igqwetha lingakukhulumela liyakwazi ukuthi ukukhulunywa njani. Ngiyabonga mfundisi. Nxa ukubeka ngaleyo ndlela sihle sikubeke kusube sobala ukuthi ummangaleli wethu nguSathane. uSathane yena amandla ayelawo ezulwini kawathathelwanga sake sakuthinta lokho. So uyakwazi lapho esona
khona lalokho esikuthandayo ukuphambene lentando kaNkuluNkulu nguye osimangalelayo okwazi ke ukumphendula kahle lokumbeka endaweni yakhe nguJesu. Yikho kuqhakathekileke ukuthi simamukele uJesu ukuze asimele asiphendulele aze anqobe ngitsho lobuqili bukaSathane ngoba akula muntu onganqoba ubuqili bukaSathane ngaphandle kukaJesu. Ngiyangizwa abantu bekhuluma ngesilungu bethi bona please talk to my lawyer, don't talk to me. So ngabe kumele ukuthi sitsho njalo ngoJesu. Kumele sitsho njalo ngoJesu. Singayi don't talk to me, talk to my lawyer who is Jesus. Siyabonga mfundisi. Siyabonga Hopi. Siyabonga. So sesizwile lapha ukuthi uJesu nguyigqwetha lethu. Kodwa ke asithi umuntu usekhethe ukuthi angabi lokudlelwano legqwetha. Kumbe angavumi isono sakhe egqwetheni. Umbuzo okhona ukuthi umbatheni uzozikhuluma. Ake sikubeke kulula mfundisi ukuthi bani bakhona bathi mina ngazikhulumela. Babakhona babephumelele kodwa kukalutshwana. Ngoba uzatshona khona lapha. Kunjalo. So nxa umuntu engasamukelanga uJesu ngoba enye into emqoka lapho kumele sinanzelele ukuthi kulabo abaloJesu ukwahlulela izindaba ezimnandi. Kodwa umuntu unongela Jesu ukwahlulela kuletha umkhosi. Yikho ke ukwahlulela kuza kwenzani kulabo abangasoze bavume ukwamukela uJesu. iBhayibheli yasitshela lapha kuHubo 37 iverse 9 usiya ku11. Ithi yona ngoba ababi baza kuchithwa kodwa labo abathemba inkosi baza kulifuya ilizwe. Kuseyisikhatshana nje ukuba omubi angabe esaba khona. Loba uhlola indawo yakhe iza kuba ingasekho. Kodwa abamnene baza kufuya ilizwe bazithokozise ngenala enkulu. So iBhayibheli ithi ababi baza kususwa, abalileyo ukuba lobudlelwano legqwetha baza kususwa. Ungafunda kuMalaki ngo4 iverse ngelika 1 khuluma futhi khonapho nxa uyidinga mfundisi uyivula khonapho ungaqhubeka uyivule nje Malaki. Ngikutsho ukuthi into ekhulumileyo iqhakathekile ukuthi ubungane nxa ulegqwetha kunjalo uyahamba uyelala utho awuchala uvalo akula manotso abhalayo hayi ngoba igqwetha lile lilungisayo kunjalo kuthiwa i-defense mbethwa kuyini yiliza kumela likhulume ukuthi indaba zakho zime njani. Ngisekela ukutsho ukuthi ubudlelwano legqwetha buqhakathekile njalo igqwetha kalifihlelo. Hayi awulandaba okumele ziyezwakala ecourt igqwetha lingazazi. Usumangalisa igqwetha lakho. Ngoba igqwetha lakho lizathi kanti indaba unganjelanga. Lokho. Aba kwasi niza kuncedisa njani. Kanti uyayibona indaba. So kuhle ukuthi sivume kuJesu. Simtshele konke uJesu. Njona kunjalo. Njengobana kunjalo. Kathi mbani uIsaiah 1:18 nothi wozani siqondisane kunjalo. When iphuma come let us reason. Kunjalo. uMalaki ngo4 lapha ithi yona ngoba luyeza usuku oluvutha njengezimo lapho bonke abaziphakamisayo labenza okubi baza kuba njengezibi ezichayo. Lolo suku oluzayo luzabachisa kodwa inkosi yamabandla izabachisa kutsho inkosi yamabandla lungabachiyeli impande logatsha. So iBhayibheli ithi yona maye kulabo abangasoze babe lobungane legqwetha. Kodwa into engikhathazayo ukuthi kathi umuntu uza kuyatshelani yona indlela yokuphunyuka ikhona njalo ingabhadalelwa. Usowathatha antu yayibona indaba akubhadalelwa umuntu akudingi ukuthi ugade iframachini. Igqwetha kumele libhadale. Igqwetha liyabhadala imali eningi. Kodwa lapho uJesu uthi abampofu labanothile abafundileyo labangafundanga abatsha labadala wozani ufuna wonke umuntu abuye. Ngifuna ukuthi ngumele angikucharge imali okwakho kuphela yikungamukela ukholwe kimi. So uzalahlelwani enye ivesi engasincedisa nguPetro 2:3 verse 10 usiya ku12 iyaveza futhi ngosuku lokwahlulela ukuthi uNkulunkulu kulabo abangasoze bavume kuza kuba buhlungu ngalolo suku kodwa akumelanga ukuthi mina lawe sibe yilabo abaza kuba ingxenye kulabo abaza kuza ubuhlungu okunjalo. Siyabonga mfundisi. Ingasikhangela indaba eqhakathekileyo kakhulu. Umhlaba abantu baza kuthini abalungileyo labangalunganga nxa bekhangela ukwahlulela ngoba sithethi na uNkulunkulu kayihluleli kazenzeli lokho ngibona niqondile wenzela abanye abantu ngoba uyakwazi yomhlaba engawanga yena kalambuzo sihlezi lapho uyasazi ukuthi sizaphetha ngani kunjalo mfundisi kumpho ukuthi baza kubona njani abantu kuyini okumele kwenzakale kibo nxa sebebona ukwahlulela kwaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi njengesifundo sethu buza iBhayibheli likuphendula lenza siphendulela lapha encwadini yabaseFilipi isahluko sesibili
ivesi ngelika 10 nelika 11 ngizafunda futhi lo Isaiah ngo45 ivesi ngelika 23 ukwenza ukuthi ngixhumanise testament elitsha lelidala kwaba seFilipi isahluko sesibili ivesi ngelika 10 nelika 11 iBhayibheli lithi lona ke ukuze kuthi ebizweni lika Jesu amadolo wonke aguqe awabasezulwini lawabasemhlabeni lawabangaphansi komhlaba lezi ndimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube ludumo lukaNkulunkulu uyise. So singananzelela lapha ke kuthiwa abasezulwini labasemhlabeni labangaphansi komhlaba bonke bazathi ngemva kokubona ukwahlulela lokho okokuhlolisisa sokwenziwe baza kuyaguqa amadolo wonke phambi kukaJesu bathi uNkulunkulu ukwahlulela kwakho kunjani kulungile. So yikho esikubonayo umhlaba abalungileyo labangalunganga bevuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Isaiah ngo43 ivesi 45 ivesi ngelika 23 ithi yona ke ilamazwi futhi ahambelana lawona la amazwi esiwafundile kuTestament elitsha. Ithi yona ke kuIsaiah ngo45 ivesi ngelika 23 ngizifungile mina ngakhuluma ilizwi eliqinisekileyo elingasayi kwaphulwa futhi elithi wonke amadolo azaguqa phambi kwami. Ibisisithi yona ke lezi ndimi zonke ziza kungifunga ngemva kokubana ke sezibonile ukucaca lokuba segcekeni kokuwahlulela kukaNkulunkulu abalahliweyo bebonile ukuthi balahlwa njani bazavuma babonge bona belahliwe benjalo labasindisiweyo baza kubonga baze bethula imiqele yabo bayibeke ezinyaweni zikaJesu ngoba bebona ukuthi ukwahlulela kwaNkulunkulu kulungile. Abalahliweyo babeboneni singafunda ngale encwadini esizafunda kuzifundo ezilandela Sambulo ithi yona ke uNkulunkulu uza kubatshengisa ibhayisikopu babone ukuthi bona balahleke ngaphi kuyini okwabalahla ikakhulu laba abangcwele abazabe besehlulela sizangena kukho ngeminyaka 8000 years babe bebona ukuthi abanye abantu ababe becabanga ukuthi yibo kumele babe ngamaqhawe okukholwa baza babona bengekho babe sebebona betshengiswa ibhayisikopu lokuthi lo yebo lanxa wayetshengisa kwangani liqhawe lokukholwa kodwa nanku ayengakwenzi kuhle nanku ayengakwenzi kuhle athi sakhuluma ngemthetho kaNkulunkulu ukuthi iyo istandard sejudgment. Bengidinga kakhulu umfundisi ukuthi libale ndidinga lincedise. Ifairness, justice, kuthiwa ukulunga. Ifairness kuyi lapho ukuthi uNkulunkulu kazange kafevanga umuntu kazange akula muntu amenzele kuthiwa ifavor ayenzelanga umuntu favor akula muntu ongene ngejamba ongene ngekhona akula muntu ongene ngesango la ngemuva umuntu olahliweyo uyabe kwazi laye ukuthi vele kumele lilahle kuyabe kusegcekeni kuyilanto kuthiwa umbe ku efihliwe ikade ngizama ukudinga mfundisi. Siyabonga mfundisi. Asidluleni khona kukhona ofuna ukukusho lapha mhlawumbe ngingabala livesi engingancedisa uSambulo ngo15 ivesi ngo3 lo 4 ithi yona bahlabela ingoma kaMosi inceku kaNkulunkulu le ngoma yewundlu besithi mikhulu iyamangalisa imisebenzi yakho Nkosi Nkulunkulu somandla zilungile ziqotho izindlela zakho Nkosi yazo zonke izikhathi ngubani ongayikukwesaba Nkosi adumise ibizo lakho na ngoba nguwe wedwa ongcwele izizwe zonke zizakuza zikudumise ngoba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. So lapha abantu bonke bazadumisa uNkulunkulu akula muntu ozabhujiswa kulaba babi ozabhujiswa sithi kodwa uNkulunkulu ambonanga kuhle ngabe mina ngiphakathi hayi wonke umuntu uzavuma athi uNkulunkulu indlela zakho zokulunga zibonakalisiwe. Mfundisi asibuyele ukuthinile lawe engiyumngane wakho kunjalo uzasuthiseka kunjalo ukuthi asozuthi kathi lona uhambe njani umngane wami ngikade kumele ukuthi ngawulapha hayi usathane ke usathane nguye vele ozavuma kuqala ukuthi loba lami ngisiya kutshala engilosi zami sitshela esikhona sitshela esikwazi kunjalo ake siqedise ngoba isikhathi nasiyana siyahamba laphana nguwe obhila phana oqedisayo ukuthi khona ngabona sesike sakuthinta kodwa ngakugcwalisa nje sikhangela abaseRoma ngo3
abaseRoma 3 manje nxa sisiye kwahlulelweni ngihamba ngithembeni ngoba ngisizwa abanye abafana nxa kwakusaziwa nxa babemhlupha kakhulu enkomeni engazazi ukuthi ngelanga ubhudu uyabuya ngelanga elingaka William lendlela aziphatha ngayo vele yabe sitshintshi ngoba uyakwazi ubhudu uyabuya nxa ubhudu ekhona mhlaloko layo even indlela abafana bakhona babehamba ngayo iyatshintsha ukuthi ubhudu khona ngoba ubhudu khona so ekwahluleni lapha ngubani umfowethu ngubani ubhudu esimthembileyo yindaba esikhuluma ngayo la abaseRoma 3 ivesi ngelika 24 ithi yona siya ku 26 balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu amisayo uNkulunkulu ukuba abe inhlawulo ngegazi lakhe emukelwe ngokukholwa uNkulunkulu wakwenza lokho ukuba abonakalise ukulunga kwakhe ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili wafisa ukubonakalisa ukulunga kwakhe kulesi sikhathi so lapha iBhayibheli iyasitshela ungasuka kuRoma 3 verse 23 ithi ngoba bonke bonile basiye enkazimulweni kaThixo so akula muntu onileyo ongaphumelela ngelanga lokwahlulelwa kodwa iBhayibheli ithi bonile benjalo balungisiswa esikhiwithi they are justified kuthi ukuthi ku judgment lapho ukuthi umuntu abe justified kumbe aphumelele alungisiswe abanye kanjalo ukuze bekhuluma ngokuphuma discharge ukuthi mphume discharge so ku judgment yezulu ukuthi umuntu aphume discharge ukuthi abe lobungane loJesu ngoba kuthiwa silungisiswa ngomusa ngokuhlengwa okuKristu Jesu so ukuphumelela kwethu ekwahlulelweni ukupasa kwethu ku judgment kweyeme emuseni kaJesu kweyeme ekuthini ngikhethe uJesu abe inkosi lomsindisi wami ngoba kuthiwa nguye owabekwayo ukuthi abe inhlawulo yesono ngegazi lakhe so lapha indaba ekhona akuphutsheki la uJesu engekho siyabonga mfundisi CK sizayibuyelela nxa kuvuma mfundisi ukwamukela uJesu njengomsindisi kuqhakatheke okungakanani kulindaba yokwahlulela ngiyabonga mfundisi wami ngizafunda lapha incwadi yemsebenzi isahluko sesine ivesi ngelika 12 incwadi yemsebenzi isahluko sesine ivesi ngelika 12 iBhayibheli lithi lona ke akukho ukusiliswa ngomunye ngoba kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini esingasiliswa ngalo ngamanye amazwi anje sike sakhuluma ngokuthi emthethwandaba walapha emhlabeni abantu bayazikhethela amaqwetha omunye angakhetha ukuzimela kodwa endabeni yosindiso kalikho elinye ibizo esiliphiwe ebantwini kalikho elinye iqwetha esingalidinga ngaphandle kukaJesu yikho ungazofunda incwadi kaJohane ngo14 verse ngelika 6 uJesu uthena ke mina ngindlela lokuphila leqiniso ngakho ngeza kubaba ngaphandle kokuza ngami nguye omisiweyo ukuthi emthethwandaba lo esiphakathi kwawo lasekwahlulelweni lokho esiphakathi kwakho osimelayo kuphela munye nguJesu ngoba yena waqualify wangena ngegazi lakhe ayikhona lezi nyamazana siyabonga ngizalibiza umbuzo omzima bafundisi lo liyawuhlanganyela liwuthelele liwuthelele ngoba kunzima kulabantu abathi bona lani liyabaza abanye abantu abalungileyo kasosigangi kasosikliwi kasosichwali kasohlongandlela ilakuzwisisa kunjalo mfundisi athi mina kangilahlupho kanihluphani labantu ngisakhamuzi esilungileyo umlimi uzabe enlahlelana lani libona asosigangi asosikliwi kathathu bafazi babantu lesigabeni uyabe saziwa ngakhe futhi uyamthanda umuntu yakho igcina kuhle kuthi manje umlimi uyabe enlahlelana siyabonga izima ntithelithelele nxa ngikhumbula abafundi beBhayibheli kulento abakhuluma ngayo kwabaseRoma 3 abayithi ngesikhiwa kuthiwa iscandal of particularity ezondwa ngamaJuda ukuthi uPaul wacacisa ukuthi ngaphansi kwelanga lapha kakula ngitsho lo muntu oyedwa ongasindiswa engela Jesu so ngokufundisa kwemfundiso yeBhayibheli encwadini zikaPaul kuthiwa uPaul ucacisa ukuthi usindiso lukhona kuphela kuJesu
So ngezinye indlela akula muntu ozangena ezulwini engazange atshengise ukukholwa kwakhe kuJesu. Akula muntu ongaphumelela ekwahluleleni angazange atshengise ukukholwa kwakhe kuJesu. Ngikhumbula uJesu ehlangana lenye indoda eyafika kuye yathi ngenze njani ukuze ngingene embusweni wezulu. uJesu wathi ndoda imithetho uyayazi wena. Ehlonipha idlelonyo wamtshela imithetho. Indoda wathi lokhu ngakwenza kusukela ebuncanini bami. uJesu wathi kulento eyodwa eseleyo. So umuntu onjalo ongathi mina ngilungile ngenza konke, uJesu uthena kulento eyodwa eseleyo. Kwamukela uJesu onguye esimphiweyo yena yedwa ukubana abe ngumsindisi wethu. Siyabonga. Mfundisi Sikhe sesigqiba. Ngiyabonga mfundisi wami. Ngifuna ukufunda mina kuJohane 3 yawichaye indaba kaNikodimo oweza kuJesu ngobusuku wathi mfundisi ngiyenze njani ukuze ngubone umbuso wezulu. Wathi ngaphandle ukuthi uzalwe kakutsha. Ngamanye amazwi ukuzalwa kakutsha sizelwe sonke singaphila impilo esiyiphilayo, kodwa ke kuhle ukuthi sizalwe kakutsha ngokukhetha uJesu lokumamukela njengenkosi lomsindisi. Nguye kuphela ozakwenza ukuthi sibe ngabasindiswayo. Ngaphandle kwalokho kayikho enye indlela, akukho olunye usindiso futhi. Kakusincedisini bafundisi ukunanzelela ukuthi ukulunga kwethu konke kunjengengubo engcolileyo. Utsho njalo uIsaiah 64. Ngaza 64 verse 1 verse 6. Ukuthi ukulunga kwethu konke kakwamukeleki kunjalo. Angazi ukuthi singakubala njengani yenza ukuthi lithi linampofu laphana nxa uthi I read icomputer I read nxa wena ungama phambili laphana ungene ebhokisini kakubali lutho ukuthi akuboni lutho ukuthi kodwa kungavele kubonakale ukulunga kukaJesu siqalisa ukubala kunjalo ukuthi balaleli nasi indaba elethwa ngabafundisi emqoka. uJesu indlela leqiniso lokuphila. Ungumsindisi wethu, uyinkosi yethu, ungumngane wethu, ungumeli wethu. Endaweni engcwele uyikho konke. Nasi indoda engithanda ukubana ngilithengisele mbe ngilinikeze kiyo, angeke ngithengise othani ngiyibukeze ukuthi akudingi imali ukuthi umamukele, kudinga inhliziyo yakho ukuthi ngilapha Nkosi ngiyavuma. uJesu uzimisele ukuthi akumele kulomthethwandaba uphume ungelacala wena kade ulecala. Angithi kuthiwa wathala amacala ethu nasingabe lamacala. Umlimi angana ngasisiza siphathise ikakhulu ukuthi simenze abe ngumngani wethu. Siyabonga kakhulu isifundo salamhlanje. Ngilethemba siza kudibana njalo kuvikela izayo. Vumani ngibonge okaDlodlo lokaNcube abasibambela imtshina nabafundisi ababili uOB loCK. Sidibane kuvikela izayo. Inkosi belani. Siyabonga.